junjung budaya bangsa. Berbeda-beda nyota junjung, tak nyota junjung budaya bangsa. Hai adik belilale doh patamita. Hai adik belilale nyong budaya jaga berdekat, jaga laju belilale oh adik doh patamita. Kisah berijang hai muda sedang, apa ada tamat balik tak pelarang. Kisah berijang hai muda sedang, apa ada tamat balik tak pelarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.